Ole tuntuma chuanin tunlaia mizo te apo lar to tak mai literary criticism le a movement nang po mizo teng kan tui pui thar tak khotlang rama chuanin kumsang kat le zariat le ti ven lo tui pui to mai che ta dikna chan vo le mi pa telakan erlet na patriarchal ideology lakan erlet na feminism chung chang hi kan lo soidona khol kungi Zawlpala Thlan Tlang ateng soidona ni chuan min chia sak le truga du chu hei hi keima ngai dan opinion ania adik bere thabere kati lem lova kati lova keima ngai dan ka ron soi mai dona ni ngai danin ko kal te mo rin danin ang lo te mo kha om nuk thei dona keima ngai dan bi kani ti kha min lo shiat sak ton nia a thon thu kan analyze kan soi chiana kanwa enge chip ma in feminism hi enge ni ti kan soi potang feminism ti kan soi ma thil shiat tur poimo takom chu sexism ti hinita sexism tiam je chu khotlang in rel bolna ni na gender identity wanga thil pakhat lian jok gender dang vara be na in thlir na ngai dan khotlang society na an practice mek ang kha sexism chu ta ni chu ngai dana chuan gender pakhat kha gender dang ain alian zo achung nung zok ti rin na khani ta sexism hi mei chia te ra be na le mei che da nim na chiu ni rova mi pa a po thok thaya tuaya te po thok thaya pa tila te po thok thai ni mi an gender based ta in musit na in ra be na shim ka sexism chu ta ne chu chuanin feminism nen hianin ai kai kop theita sexism chu feminism ero chu sexism erlet na anita ni mi in sexism an to ka an gender wanga rabe an to le chan feminism hian chu an rabe le dam doi tur chu azong chok thina ni heri zong soi te feminism chu political le intellectual movement pakhatani ta movement pakhatani sexism in real bolna thil thleng sang an hinan hei in musinang te in rabe na in ngai niam na titura ngai na ideology sang te chu feminism chuna zira feminist literary criticism tikharang te chuan feminism movement chuan a erlet thina ni sexism chu tongkam tlang pangai an da don chuan feminism le sexism in zomna chu ti hena soi thenga sexism chu natna ti dam tu ma khani ta se feminism chu natna ti dam na man rowa doctor ni mo dam doye ni mo chu tiang song soi thei don ta ni sexism chu gender wanga inge in real bolna ate in musina thleng da khani ta feminism ro chu tiang sexism tuorte meishia ti bigila chu tiang erlet na chu ni tikhanin feminism omjela sexism omje chu kan tha thiam to sexism chu mi nan thil ton ania feminism chu movement ani literary criticism he feminism po hi polu zel khalita tunlaya khovela meishia tan choi kan an mamo khoi ramrama emo chuan chu wangin mission kat feminism eilo tak hinom rolin feminist literary criticism chu namtin kan mamo ani ti ero hi chu thil chiang sa facts ania meichia ta hi khovel pian ken tirata da niama choi san lo ni fok chin ni nam tam taka chu wang chuan feminism hi namtin kan mamo ti hi thil poi mo le shiat ngai em pakhatani chuanin feminism history kan phek le tang feminism hi tuifon wave sang hian thlir thin ania tuifon tin khan waves tin khan thil thar ron than thin ani chu khovelikum sang tam tak lo om to chu mi ching chuan mei chir chu ra be ngai niam thin an ni te poti thai ong na ti chung kum sang zariat le kum sang kan zariat mid 18,000 changa sangal zakwa tirlam kha first wave ani ati thai ome kha darnama in plan na legal rights te right to vote theina angchi te bungro nei ve theina rights to own property te zirna ina lu ve theina rights to education te lam thur feminism ani ta
chu ta chon ziak tu prominent writer ro pui tak mai Mary Wollstonecraft hi oma chu feminism zum pui aring kai na ti te pan soi thai ome Mary Wollstonecraft khan in A Vindication of the Rights of Women sang sa sari la sampole pania zia kan china sang ka zire tir lam kan soi ka mid 18,000s kan soi ka chuan A Vindication of the Rights of Women hi feminism bulchan na angai ani tun hlangin chuan in heti hun laia literary criticism te hian mei chhe de chu thil ti ve thei ka pe bul bing san liam ti te ka azot chik per rini chu heti hun laia mei chhe te ka ra be an ne sakok maya vote thak thei lo thil po nei ve thei lo ang te hial khan ni education a po zir sang thei lo khan ni chu wang chon heti hun laia an erle thi an thiamam ni Mary Wollstonecraft te second wave fi sangja ko le som lu ka sangja ko le som riat in kara thleng ania heta hianin dan lama dik chan vo chinang saitak legal rights atang kanin zo la thuk zo literary criticism le he movement na zo ta ne chuta sonin mishing kan ni na identity te he mi kan mishing taksa body sexuality lama khanin apeng ta ri chu heta legal rights ngot khani to lova a huam zau ta ne chuanin Simone de Beauvoir mei chiania Simone de Beauvoir hian The Second Sex tika 1949 a ziak ta Simone de Beauvoir thu ziak atang hianin he wei fi aron thleng ta ti te pot aron thlenga ti thayang chuanin Simone de Beauvoir hianin mei chani na hi ama omsa ni lovin Tlang society na asiam constructed atita constructivism lampang philosophy a hoi le hi chuna kina kan soi chun zom zelanga ti chuanin mei chia de chu society in others heta marginalized sanga khanin enshan big ni na ana siamani he patriarchal ideology hi society na asiam chop constructed ania chu wangchon mi pa lai mei che hi kan pian tir tangin niam sa le sang big kan om lo ti ka he second wave ideology chu in ta a chuanin he wave in ngana lungphum hi chu Simone de Beauvoir ziak The Second Sex 1949 khani ta ne academic field tamu man taka feminist criticism kalpui chan hun lai ni boka he wefi apoi mo maya thuziakin text in mechani na womanhood adin dan nam heti hun lai hian zir chen ani ber chong chu min nuwa chon third wave omleta 1990s to 2000s kha third wave ta tuifon voi thumna third wave a hian in second wave hun lai vungo mechi te vungo ti apo kan middle class family vungo mai chia te chau represent an ina kha aron erlet ve thunga hemi feminism administration chunga po in katia in kal lek contradiction ang kha om ta ni chu ti chuanin khang feminist movement mai chia vungo le middle class te chau a represent chin kha helai movement hian in third wave hian aron erlet ta Kimberly Crenshaw in 1989 na intersectionality aron duang ta chuta chuan gender chau ni to lo mei che ta ra be chau ni lo vun rong te din mun class le sexuality chu in finkhom tirin heta midum mei chin sexism to chu vun ngau mei chin sexism to na han a in danglam le le ti chu entinan middle class family mi ngau mei chia chuan khami ra be na patriarchal ideology ni mo thil dang men dominated class field ti sang sanga mei che deva participate theu na emo angkha athen tak me mai amero chu midum mei chia tan phei chon thil ka hasal tu ani vunronga midum ta chung husit san dia tin mei chia ngat phei chu ti khop chorin an husit ton ti ani chu helama American rama ta phei chon chu wang chung khang ho tan khan he wei firon ding ta ni chu gender chau ni lovin hemi we fai chuan feminist criticism chuan in vunrong hemi race le din mun class ramaran shoot chan to boka a huang kha aron zo zel tin ani chu zone fourth wave fi 2010 sa changa tun hun he ta literature le heti criticism kalna reng genre ti song khang reng a hian kum somnga kum za te an hak tai potrin ya chu wang chuan hei chu soi tam thei du ni lova digital activism kan ti heta social media representant aron thlur bera heta hi chuan heta #metoo tiang chi te chung ko anu berin sexual harassment to te consent lama thleng ka rai sorbing ta chu #mangin metoo ti tanin social media upload ta kha feminism digital lama ain her ta thok mai ni sang ni so no lama phei chuan tin chu mai lovin feminism chona huanga zo ta zela transgender
trans mai chia ba tele ni na nei lo non binary an ti thleng a han feminism chuanin huanga zau ta zela nei chu male female binary opposition atang kana peng ta a huang kha zau ta em maya fourth way fa hi chuanin tul kun te thleng point nei chu toite patil te tan po ading chho to zel ti ka hriat a tha curry ding om nain hei hi engemaw chuna feminism huang chu anin ara sing lu thei the letter movement a chuan ati thaya ti chuanin zona poimo ta ko ta feminist criticism feminist literary criticism chuan eng hinge en chik ti zona poimo tak mai ram ta chuan hi level sang sang a then thei nga ke ma level ron then dan hi level nga level ro ron then dona ama sabera chun tamel gaze Laura Mulvey khan in 1975 a khan in film lampang ani chu ati dana chuan thom tu soi narrative chu mi pa khovet thlir dana changa te na zia na ni ron tia mei chia chu bungroa object angin te ania lan tir ani thina ni subject anga in ni velo mei che perspective eta mei che focalization a om velo thon thu ate film ate fangu tuk thin ni chu mi pangai dan mi pa perspective li khanin literary tradition mo film mo kha represent ani zel chinta chu wang chuanin mi pa character point of view ngora thil en na lampang ju zirna me perspective juda cha mi pa dominated field leta literature ni mo film ani mo mi pa ngai dan ngor me chu object tools pakhat hei bungrop pakhat lek angai na ang chi kha the male gaze suin thani mi pa wangai ro puina ang kha chuan gyno criticism an ti om leta gyno criticism chu Elaine Showalter khan in aron kalpui ati thayome gyno criticism a chuanin me chaziak tu da zir bing ane thina an ziak dan mangte adang lam na te engting at themes te style angle te sang sang te kha zir thina ni om zia bera chuan gyno criticism a chuan mei chithlir dan an thon thu zia kai mo film nan siamai mo me chithlir dan kha enge mi pathlir dan aya dang lam na enge a that zok na ang chi te kha gyno criticism a chuan en chik thina ni hetani amma kan soi to ta damel ge sang hanin mi paziak tuin mei chia te an lan tir da na khan an lom to lova achon chu mei chia chu an thlir dan chu mei chia ngein lan tir ro se chu tiang chu an ngai dang khani ta ni mei chia chuan mei che character lan tir chuan adik zok nge te po ni na langa achon chu bi pale mei chia te kan cover thlir ai nang lo em maya tu chu gyno criticism na atum thil lian tak pakhat chu ni ta ni chuanin a pathum na hian the mad woman in the attic ti om le a Sandra Gilbert le Susan Gubar ten sang je ko somsel le pakwa a anron ti lar kalita kum zabi som pakwa na hun lai vela feminist reading literary criticism lar de umai nia mi paina an thunun literary tradition a hanin me chia te kha obbe en niam ra be ani fo thini chu me cha ziak tu te kha tinga chon mei chi te kharan erlet ve mei che character heta met woman in the attic kan tiang chi khamo entina chuan Jane Eyre berthamai sonang te kha entina thatta kan niang mei che thin rim heta aran erlet ve patriarchal ideology ni mo society constructed ka ding ideology chi sang sang mei chi chen niam zo ngai na anga lo erlet mei che character chak tak thin rim ang chi ang te kha an en chi ga chu heta hi chuan Agricultura feminine ti hi agriculture feminine Helen Sixwas ziak ron kalpui ron thlen ani le buka hetai chuanin mi pa te thu le la ziak dan le me che te thu le la ziak dan chu ain ang tur ni lo ti ngai dan karan ta hi soi thui vak lo tai la chuan thil poi mo tak chu essentialism le constructionism hi thil poi mo deuh pakhat an le ta essentialism chuanin gender mi pa le me chia in an lo na te niam le sang bik omna chan thei chu leilung pian ken biological nature ang re ngai na ania hei hi ngai dan essentialism chu constructionism ero chuanin shetur poi model chu essentialism hi constructionism hi bevor heta Simon de Beauvoir kan soi to Simon Beauvoir thuziak kan thuk tak in zul tak ani chu tin
Judith Butler gender performativity tinan po khanin ain chong fu chi boka constructionism ma chun ngai dana chuan gender chu khotlang thilti repeated social behavior dit nanti atanga lo piang lo omsa heta biological nature in athlen ni lo society na a construct leo ni ati hi anita constructionism ma chuan tu su poi mo em chu modern literary theory tu na kan man tam zo a hian constructionism hi kan philosophical lungphu min ka na philosophical foundation pakhatani ta ni chu wang chuan tuna meiche feminist reading lampang tui pui ta chuan in hemi gender hi constructionism tan mi ta tangin enta society siamani e hetianga mi pa le meiche intuk kan wa te hi ti kha an tan chan bul pui bere ta ni ti chuan in khol ku mi thon tu Zawlpala Thlan Tlang lama kan nu chananga kan criticism hi leveling kalpui taila level li ka tiam dia chu chong leveling kalpui taila ama sabera chuanin hemi mizo ideology anti mizo tarin na mei chia chu niam zo mi pa chu sang zo chung ko enkol turan ni rin tlak turan ni ti angchi mei che ra be na ang dawang chi kha character te dialogue an tu soi mangin kan endona ni rabi pa khanin athi don haya khan nurat laya soisel kai te chuan nun khonom nan nei tak to ngai lawani ti sherang che ti ta hei hi chik ta ngai to du chuan mizo tarin na ideology nga ninga heta christian ni nuwa christian sa khoina azir tir ti kha uluk taka chi ka nga ya christian na po hianin enge mo chana mi pa chu da sang zo ni bible te kan ani chuan amaro chu literary criticism thuk ta kan lu pui ni chuan sa khona le heng tai achang chon da thata tul thina chu wang chon rami pa thu soi po hi mizo ngai dan ideology thilrin pakata han no ngai taila rami pa ngai po hian nurat laya soi sel kai chon nun khonom nan nei tak to ngai lo ni aron ti ta athon tu tir lama tu chu heta foreshadowing ang khai thei ta ni athon tu lama thil thleng ten khala in zom ta veka enga tinge tlangwa laya soi sel kai te kha nun khonom nan nei bi van thanga te mal so mate po kha soi sel ani thone an khuwa te khan achen kha chon an dem thone amaro chu mian nek chuanin aziak tu ngai po hian tlangwa laya hum sual lo dai deuh to te po van thanga te po atnuwa na tha tak te pe thawa chuti rual chi a chuan lalita chu niam taka da si ni chu mi pa le mei chein an no chu ti chona rak om chho ta zel don ni tin lan mo na khan ti e ma chuan mei che te chun chak lova mol phon hlawa eng man sai chok le ngam to bok hek lo aron ti ta hianin a hun la ya mi zo ngai dan le tun thleng poin an yang chu aron tar lang chiang maya lal mo na thu soi hi tuna po mi zo te ngai dan tam zok chu ni ka ringa mei che chu chak lo zok so nan pom poin thiam lo zok mi pa ta chu kar khat vel an ming chia re le mai lom an ti ang chi zong ang kha lal mo na soi tang hin ron lang ta chuan mizo ideology po aron tinget le ni chu kan soi to kha sexism chu gender awanga in bu sit na in wai chi na ta mei che chu engwai nge an mol phobi enga tinge fan pai wang no ta anurat la ya an ming che da wang no ta anu le zel po an future hong big ti te kha thil en chi ngai tak và chỉ ngay tak thil an bo ani tin lal mo na bok hian mizo tana an lo soi fo thin tun thleng po la relevant an na soi thin ron soya mei che le uite chu a chunel pe pe piang mai hin ngai na mai ni an ti lom aron tia an ti lom ti hian thuk taken thila soi an ti ati hi mizo ideology ni ama api le pu thi to tam tak mizo in thla chong ten an ti alom ati mei chia le uite chu chunel pe pe piang enga tinge mei chia chu tiang mai me materialistic olsam taka nei thei chul heu le ngai na ta wang chawa nei mai po an nei thei anga asoi lal mo na hian achan chu mizo tarin da na ni tata ne tin pura wa hianin remiron erlet ve chu min yelte jong tum chai lo mai ro ka inai om chung na zongin ka thu tuinio mangaron tita chuta chon patriarchal ideology mizo in rel bol na chung ko in rel bol na chuan mi pan thu ber dan te aron lang le ta bokane a ina om chung na chuan remi kha athun hoya om top turada pura wa hian
chu tuna mizo society apo la relevant la thleng me ka ni mi pa te hian mei chia te hi anin rel bol na chung ko in rel bol na chun an mani ai niam turan da to pani chu mizo ideology ni ta van thanga na ain soi theina na sipai alo hoina achol man lai na mei chia hi zong ti lo man sam ko pa heng thil tle te te man tam tham lo po hian kan du na lam lama kan koi her thei mai do na lom a han ti te hian mei chia chu materialistic de ong ron an ti le ta ni hebi phena chi hian bi pa te an om ve sel ti shet tur nya to soi phena hian mei chia chu thleu te khatiang thil mai me ti lom ol sam tak philosophy ro pui tak po nei lo mi paina an du na an koi her thei le an lei mai thei an thil nei pan ru ru ang khan ron lan tir ta ni heng song song hi mei chia da niam na ve kan ta a mei chia chu object aran tri ta ni chu heng mi zo mi pa ta hian ti china purawa in chung khur thu soi ka soi chu zom le taila remi ni ne na nang hi lo ngoi chip cham ro ka thuin ang kim ka ti vek don ran tia hei soi khar lo ma se mi zo tarin na ni ka thuin ang kim ka ti vek don ati soi chok khar lo ma se mizo ina kan rin tlat thilani a nu te hi mizo ngai dana chuan pa in thlu a siam do na chuan ain rol ve vak ngai lo pa ya du zo thil te thin ni chu Zawlpala Thlan Tlang a po hian moi tak mai in dik tak mai ron lan tirani ta mei chia te hi ra be ani level ni na lu le taila level ni nai intra sexism feminism ti te pena soi thenga chu character te ngei poina achunga the digestis thon tu khovel chunga cheng character te poina an ma ni chu mei chia te chu niam jok turanga ina an nei ang khan kan endon ni intra feminism hi an thuak ideology kan ti fo kha ideology rin dana lo da taila society constructed rin dana chu mi na an thuak asuk brainwash awanga mei chia ngei point niam tur zo ka mi pa te ai niam zo ani ngai na kha intersexism interfeminism chu ni theita biak kungin mei chia te din munatan chuan atok le asin mei chia din munatan chuan atok le asin atita mei chia din munatan atok ati kha niam takani tin rami point kapu usoma ka han khotlai pui hi engtin ngei ngai tin malsoma rule ina chuk chan pui ngai mem a chan pui chu a in thiam lo nu no dewani hei christian ideology ang pala chuilu thaya thuk takin amaro chu ta tanghen mizo society ron nang le ta ni mei chetana mi pa thla ma ria pui amoi lo hle ni apu hne lai nai thiam lo ni amaro chu chan thada ka nei loisia malsoma kha rule ina chuka aria pui mai lo na ka remi hianin damdoi lam azir thiu damdoi lam azira heta zo sap ten hena enge mochana thiam na te po na yang ma se aril ruina in thiam thei chung lo he character remi character ngei po hian mei chia chu moi lo tam tak tam moi lo nga bi tiang so yang thil bi pa te kha tiang han pui po moi lo bi ka ngai na kha nei ta ni chu chuan van thanga hian mei chia takhi chu o ano vari no tak atile a mei chia karon generalize aron shoot rual le pul mai ni van thanga tong kam chu atangin mei chia te da niam nei lang tam hle maya hei thil mak tak bakat po ni a mei chia chu rin om lawa chu vek mai ni lali changkhan lali hian pek za som sei la parukna lali ka u te wang vek ani u so manen hian min me bel an tum tlat lungot maya keilain thudik ka soi chuak ngam si lova aron tia a u ta chu lawani a san chu a u ta chu mi pa nia lali hin khuak hirtlat thil tam takan soi lo ma se lali hian a u te hlo na wangin a fa pa ge van thanga po soingam lo ni chu wang chan lali po hian ama in ngai niam na enge mo chen nei na a in mun niama a tong chuak vengam lo spivakina kenda sap altan spi ka tia a chana pekal no wa tiang khan lali sap altan hian eng ma soi chuak ngam lova adik na chan vo po hum ngam lo ni ti chuan van thangan kapu zonga tur ai ngau ni lo tur ani tak chu le apoi le mai kan mishing nu wang phiang sarin in pan in chamin in lo han tur ani chu a han ti le a hei mal so ma hena soi nia a nuwa lali chan chin an soi let na soi khani ta
zonga tur ai ngau ni tur ani tak chu le kan mishing nu ati hi lali ni heta hian irony kan hmu ta chi a mishing nu ti hi lali zonga tur ai ngau na tur jok chu lali ni mal so ma thayan tur tak tak lo lalin kha tinga ti kha amai ro chu irony kha am ta chi avan tha khan atuar ti dei sia lali kha tur jok ani zonga tur ai ngau na tur reng lo zonga kha na tur ani ti mai ang o lali khan thian mo na nei lo lali khan nu la pa ngai ta ni aler dewatin anun khonom na ngai tua chu apan mai ni mi sualanga lan tir ni tlat mai ni he novela hian chu thil mak tak poni boka lali le van tha story te kha ngai nom takida soi thei do na ni an mani khanin thon thu shan nei ta se a u te hlo lu ta lali khanin a soi chok am nova mi sualangin lan tir nei dei chu mi sualanga lan tir chu a top novel top thlengin resolve enge a problem kha solve ani lo shim ani chu lali hi mi sualanga lan alang luan chuwak zak amaro chu chia tu le chuanin lali hi mi sualanga lo di chu chiang takin kan sheo me zon level thumna chon author sexism kan tia ka han tia author sexism a chuanin aziak tu ngai po a society constructivism awanga mei chia chu niam zo ka apom na ni khol kung hian mei chia chu niam zo ka apom ta ni nulate ta na hun poimo ber anin chuan ve thai hun om chun na tia anin chuan ve thai hun om chun ti chu anin nei ni ne chu ta po chuan thuk takin mizo ideology ron langa zelta christianity ideology po di thayang chu me chi chu thiang lim turan nei an sul nu po moi mam ta kai turan in nulat lain sul nu moi mam lo chu he novela hianin aron south have ani a Christian love story ti ni reng boka I hemi novel subtitle hi Christian ideology in athunun na emema chuwang chuanin engemo chena limit chin po nei nga ya author sexism mai chuanin heta character te in biak na dialogue hian en berlova narratorina free taka athil soi hani kan en ber chu tin narrator hian pek som sai le pariat na anora thiang him na von that zo to lo nu chuan atur mai tur niang chu aron tileta heite po hi mizo ideology pre christianity nge ninga christian ani awanga hetingai dan hin nei ti chu tham takatlinga mai chia chu thiang him na von zat avon that zo to lo chuan a hnuwa chezel turangai na nei top mai ni a khol kungi po hian tin mi padang anga thuzuk le ni ne tu chi ini po ring lawa a han ti te mi patam tak ang bukin ti te chon mi palamaron attack ve thung ta mi pata chu rinom lo ler angaron soidari ta chu sexism zon mai chia chauka gender a khanin a soilo dika kan chiang tho ome mi pate po a attack ve vek thai ti kan chiang tho ome chuan tuna zong a sual le ler ra chu lo sing tangai maya mei che ler le pathian po lo le poisangai lo ani na chuan a topa mol phona ron thlena atan chuan pasal mu le po thil har sa tak ani don ta ani tin lali chantina soi pekza som kuale kuna lali hi khoi thlak tak mai ni he thon tu hian rem hi atran khop maya remitan hian engkim hiron chop chuak ani di thainga tin lali hi niam taka judan I chu aziak tu hian asan chu anurat laya alo chet sual to wang le khotla ga lo ming chet to na chu a hnuwa a in phur tir zela le hi a to phleng point chan tha chan tir lo ani chu Christian ideology a thuk takin in rin lut thainga tin mei chia da niam na sim shima po a in rin lut thayang khol kung ngei po hian mizo te rin dan thuak suk na wangin mei chia chu niam bik thura da tla ni chu mei chia chu mei chan chiat na te nurat la ming chiat to chuan an tlak niam thet thin zia te le tum tok an chau phak to lo zia chu angai tu chuaka tin ron zia ka heta hianin thil contrast thei in ang lo tuk thei om ta ni chin ang soi tong bokan van thanga chu pathloi ma ni se mei che pa ngai tak du puya na ya laliero shom tak na da mai van thanga poi cha sul ve mai a cha sul ve tho enga tinge van thanga hi ada niam velo ngatinge career thata ka pek big ti hi zo na lian tak om thaya laliero chu a cha sula a thon tu chung jong khana nun kha shom takena mangta ni chu author sexism a khanin arin nu thei hlom ome conclusion a chuan author sexism biga chuan aziak tu ngei point heta
feminism sexism lam ni lovin character lampang i to lovin ama ngei poina ideology a thuak kan su lutuk na wanga meichia da niam na mi pa po di thayang chu ma se he novel ai jon meichia da niam ta ne anei anga kha author sexism chu ni ta ne ti chuan a theme lian takin a khor chole thainga chuta chuanin author sexism te poni thayang chu heta hianin meichia remi hi protagonist ti thai mai chu nia amaro chu antagonist he thon thu hian a om ni in ka shelova kei chuan remitana har sada lian tak han to tira to phlenga ti boi zui mam thei thil lian tham takiron da lawa tin character chak thok tak antagonist siam no boka boina ron thlengda chu khuarel thil fate te tlang pui boka tin remi hiana ma in boina chingfel lo fo thin bokani deus ex machina ante heta ama ron puitu to ron thlo ang chi te kharon om thin ni chu he novela hian achan chu remi character hian chung boina a to ta chu chingfel zo thin lovani tin malso mamanga boina chinfel tam taka nei boka remi hian chu wang chuanin protagonist chatak ti tur niam ti te po in zona om thayang chu malso marin chan zerin thiratia atira heta anite achua san ti lo ka chu thulunga lian tham tak anuna thleng le zel turata thil poimo tak ang chi ka siam anei lem lawani seimor chat men story and discourse sakara nel satiang ha heta remi thuluk na manga han siam ang kha tam tak om lova malsoma tan chan zelin thil tam tak hi ti ni chuwang chon he novel hi christian novel thatak ani a tin meichia ta din hun tarana thataka ni boka chuta kan share tang tura chu kan criticize do nei chon ama khol kungi aziak tu ngei poi kan chana tul ti ni achan chu khol kungi poi brain wash ania mizo ideology poma meichia tin niam zia pom thap tu ne karmi mang hian thai to pin erlet tumma se a character ya tlin lova tin khol kungi pena tlin lo boka mizo patriarchal ideology aron erlet ngama amaro chu resolution mulo chung a solve nan chon deus ex machina emo character dangaron mang thina ni chu wang chuan he novel atang hian sexism le feminism ziarang tam tak ron lang ta a heng a interpret a soi chhon dani chu a chiar tu le nakina la ti zel tu tan po da ta zel taila khang jong khatuna ka ngai dan karon choi te chu ni kolome